Komangi magom sochakak chupasang kisinlog kan ni mideren liolkan mamyeren kalalabak komkol PUC Customer Service ni nampen telepon silu Riau Sero Riau silu isu payu men kapesawat kaunoptasang Pohnpei Utilities Corporation o BBW isang V6AH Radio.
Kazalelia Mainko. Anzo Gazet, Jimen William to Chon to talk in V6AH, young Ark in Nanwayas. Uraya Concoros, my young Wiata Caston V6AH sign on theme Pahrek Yerro. O we at Chungal Cupping Loud, Onkabur Coros, my young Uchung at Chungal the Doko. Masucha Sapolamo Mile Uchuch, the dog which such a Dolul Bangkok Poita. I met Sansan Ma Poitar, or the Bolomachai sign on theme, Kin Pachota, and Mensang Coros, Kaskasala Lingan and Pohnpei, or John Pohnpei Unsak. And so which Saban Pacho Young Nanach Chungal to talk in Palikariao. Me a V6AH sign off theme. Mabang Kimes and Kila Ewo broadcast and V6AH radio station, so Chik Koros. Ozamen Bleu Peki sa Palamumail Uchuch. Business akan, di Railagan Makapurki Uchungatan ni donation, the sponsor on project which, Kak Masin lang Kenyo Ebraham, Mawia Willia Pen Namwayas, Ninempen Telepon, Silu Riao Serro, Isu Walu Lemesakao. The Yamasata Apple, Mawia Willia Pen V6AH, Ninempen Telepon, Silu Riao Serro, Riao Tuesakweno, the Riesakao Tuesaktuao. The message to na Namwayas Facebook page. Mitch, sa man pachawanta, akay kasin clip mapampachota nan sign off theme video which. Mile enjoy. Perfect day for Namayas o V6AH Menpachewan Kalipo Kapwuhng Chorus Mauchingatar V6AH Sign On Theme Video Project Makanruchingata V6AH Radio Station Chapter Nino Pohnpei Saklimau Pahrek Triye Saksilo o Pankanruchingata Station Nan Arain Parakan Mepan Pachoto Pwuhng namayas o V6AH Ano Patar Ong Yawitan V6AH Sign Off Theme Video Mapan Kanruchingati V6AH Radio Station ni Sauchik Chorus Nan Arain Parakan Mepan Pachoto Kapwuhng Lap Piltoka Chorus Mamanyang Uchungata Sawasata o Yata V6AH Sign Off Theme Video Project Makatokpa Panchaptan Saukaran Kapwuhng Lap Choror ang AA Kadkadaur Genesis Corporation FSM Development Bank Medfarm Medical Clinic and Pharmacy, Pohnpei, o Plaksan Company, ang uchuch mesansal ni sawasakan maalaltiar. Namayas o V6AH bilbachuan pagpakusawas chekan, sang business kan, office kan, o chonway unsa, kalanganin kupur chorus.
Komangi me PUC kak sawas kawait ang wiring anyumkan. Mamiyay ren kalalapag call PUC customer service ni nampen telepon sa Riau Saro, Riau sa Luis Upayo. Men KAPWARESOU kaunabatasang Pohnpei Utilities Corporation, PPWAYSANG V6AH Radio.
Kung mangi mesochim ka kokota leman kai wire kan tesal meche makin peutaki chukan lial kan. Mamieren kalalapag kung call PUC customer service ninempen telepon silu Riau Saro Riau silu Subayo. Men kapese wech kauna batasang Pohnpei Utilities Corporation PPW sang V6AH Radio.
Komwangi makom sochaka kuyayim pan salindiyal the primary lines kan mamiyiren kalalapag komkol PUC customer service dinampen telepon seluriyaw saro riyaw seluisu payo men kapese watch ko na batasang Pohnpei Utilities Corporation o PPWARESOU V6AH Radio. Represents 691 by IMP. Sure. Yeah.
Kailangan ng kurang-kurang sa kanyang pagpapayo sa pulmar V6AH Radio ng Pohnpei. Bago ni James Federal Block, Riyaw sa pulmar V6AH Radio Station. Tribal niya sa kaya ganun. Karang ng mga ganun. Automatic madalay programen na nilikan nila. Rakach tabacha ng programa na nagkantila.
Tanwach ibambacho anelkian Pohnpei saipan mwe kwayo. May sailak isunan mwe kawaw. Tuwan na sansan ng pukanduwanan pernan. Tan mwe kawaw, chabin sailak magwata Pohnpei. Ye olaman matan pisap kini oyangaki olisman oli tuwanan. Irai koros tachpana me wanaman. Irai chon sai wach koros yarai manaman barakin muya poran sawasaki arai sailako. Niarai sai sailako to arachuang kisaman matan kiditaki ka. Rakwal kawit sam kis manage ya sarabangkak tiara bansapo. Irai noritolul nanarai sailako. Niyan sombara tiar pasan sinsapo arachap kataki. Yech auda bansailako eo. Sailak koryaw ye olaman matan ki konopol wapod karapol mawya sailak wech. Popot wach sawasong tatokan sa. Niara sailak tonger sa wach irachaptak ngkosan pun sa wach apkin limitan chakay pwekisocha im nanay sawo. Nia or niyaman nayan chaweta sailak wach may sokaniyar o wachen poliso. Or niyamanach melelitoro wato puel, pil, o chakay pananay soko socha sampuka. Ye mech mawya otapan saila korya. Saila kasilu ye ol paman mamaran kupakilap, pakichup, solap o sochup. Ol pamanach sailak sama-samatan ki imun kachaw. Rokotor o tiarata me Pohnpei ya sap mauyo. Obelmia chowa apsocha iyo. Aramas kinkokosan banchakay. Horirelap chapiata yata iyo. Rakawatar chukokan yata im apsocha asep pwekinan sawo emelalaw chuka os. Osocha charang aseti imkan. Imech mawya otaban sailak kasilu. Sailak kapayo. Ye olaman matan ki macherya. Olmanach mawata chuka matan ki os o patokatiyang Pohnpei. Ye ansom haramas chapta sekin moral kan chuka kwachach o bileletor ranwach. Aramas kakalar minanim memyase. Sailak kalumaw. Nan sailak wach ye olaman matan ki mesiya. Meleleto Pohnpei o kotor tiarata me aramas socha kunkang monga low tapil karakar o gulmiminan roch poyak socha tangki tamang kamaray nan aisaw. Ol manash mawata kusinyay tachapiata mamawata sinyay pon sa poch. Ye mech makarayang Pohnpei akakalak tatang kusinyay. Omen yata takalo yala kusin mo kan. O yata mo karakar o tatang kiyam men kamaray nani pongkan. Image out of an sailor kalima. Sailor kawano, iperian video masailor sam kachaw peti. Mararaye lisaw mo kalang o lisaw mo kaya. Liria manage mawato uch, kot, o wansap chekan o batakiam men Pohnpei tuwan ako'y wansap kasampal o kachapan ong chay men Pohnpei ranwach. Kaim saklan sailak ye sailak KAPWARESOU o beryan yu mawya may olasipa o olasopa mawya sailak wach. Periana sailak tosang kachaw peti, raparapaki wasay rapangkak kawataya arawasang koto. Irasong seli wasakoy ng Pohnpei o wasang esanamaw o arawasang koto ko yinan chaman natalaniyo. Iramaw yata pei sarawi, magchek nga tangkinan matal lelranwach. Turaw yata na matul na murin sompar ko'y aolasipa mela.
Ola sober ut wiala chapin South Alor and Pohnpei. Domangi kan na kaina nela popuraki mepwa. Komwangi me PUC kak sawas kawait ong ukap and pil ni Chen Pasakan. Mamiyiren kalalapag Komkol PUC Customer Service Linempen Telefon Siluriao Saro Riao Silui Supayo. Men KAPWARESOU Kaunabatal sang Pohnpei Utilities Corporation o Pwuhng sang V6AH Radio. Komwewe dong PUC, ong totoken te warawar
di kailan alapakan and Pohnpei. Mamyayiran kalalapag na kayo mo akum call PUC Customer Service ni telephone number silu Riau Sero Riau Silu Isupayo. Men ka peso which kono batasang Pohnpei Utilities Corporation o PPWay sang V6AH Radio.
Pwuhng.